tiga flavor of rice cracker. It's a Thai brand daripada Younger Farm. And best thing of all, dia halal. Kita try dengan salted egg dulu. Okay. Yang ni dia punya crackers tu. Kecil je, comel-comel. Bismillahirrahmanirrahim. Tak rasa sangat lah dia punya salted egg tu. I mean, boleh lah makan. Dia punya crunchy ni semua sedap. Dia punya crunchy tu sedap. But dia punya salted egg tak rasa sangat. Sebelum ni, hampa tengok, I usually try dengan sweet habanero, kan? But today, sebab Chinese punya pasal, so aku nak try dengan Carolina Reaper punya hot sauce. Yang now, jom kita test dengan Carolina Reaper punya hot sauce. Tengok okey ke tak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alright, bismillah. Yang salted egg pun tak rasa sangat. So the moment guna dengan sos Carolina Reaper ni, memang pedas lah. Dia dah start build up lah. Dia ada creaminess dia, and dia ada bau Carolina Reaper tu sendiri. Tapi in terms of for the salted egg punya rice cracker, tak rasa sangat. Boleh makan, sedap. But nak kata boleh rasa dia punya salted egg tu tak lah.